Ingka na mabanwa ning pamagsadya tamo para king 500 years of Christianity kedi bansa tamo, mi talagaya bilang Year of the Clergy and Consecrated Persons. Iti metong yang imbitasyon para akit tayang pasibayo ing kakatang pangadisipulo at misyon king kakatang komunidad Kristiyano. Metong yang masanting apamikatagon para maging tunay tamong balayan at talatuki at mituburan king kakatamong archdiocese. Ing tema tamo, renewed servant leaders for the new evangelization, metong yang panagkat para kareng leaders ning pisamban, klerikula man o laiko, para misasan metong tamo king kabanalan, king metong akatawa ng Kristo. King kakatamong kultura, ding kaparian at ding konsegradang tao, maragul lang instrumento ning kabanalan at para sandaring laiko para maging balayan amituburan. Aliwa-aliwa lang aktibidades ding merapat anyang 2018 para may bayo yang pasibayo, ing pamisip, pamipahulaga, pamanugali at pamibebeda rin kaya katang kaparian at konsegradang tao. Sabi dapin, renewed clergy for a renewed church. King ehemplo ning maya papastol, mayaws la para maging servant leaders na magmalasakit lalo na kareng mitatawli, malalakwan at mangalati. Ing pekalarawan na mepili para kimbanwang iti, apin ing pamanos bitis ng Jesus kareng kayang apostoles. Ing implikasyon na niti at lula. Mumuna, ing lugod at pamikisan metong ng Jesus king iba, apin ing menulak kaya para misopan la ding taong makasalanan at mangailangan. Makanyanya naman ing motibasyon na dapat at yu kareng kakatang puso, ing lugod at pamikasan metong tamo king Ginoo, maulaga at mumuna yang dili iti para makapagmalasakit at makasaop tamo naman kareng kapara tamong tao, lalo na para king misyon tamo para mipabadalan niya ing yatong pigagalon tamo. Kadwa, ing pamanalakan ng Jesus para magsilbi kareng apostoles, metong yang imbitasyon na magserbisyong ating kapakumbaban, gawan ing agyong gawan para misopan la deng tupang mi pagkatiwala kaya katamo. Makanyan mo naman, ing manalakaran para mamyesala, king kayapan, katutuan at kabanalan, libutan ning yatong dakal amaralumdum adalaranan. Katlo, ing pamanos bitis ng Jesus kareng apostoles, metong yang imbitasyon para itamo mo naman, mabiyasa tamong mipapanos bitis. Buri ng sabyan, misopan-sopan aliwa mo king kabanalan, nune patina para king ikasaplala ning yatong kekatang tuknangan. Ngayon nga iti, pangadi sopan at antabayanan tala ding kekatang pastol pisamban at ding sagradang tao para maging tunay lang servants to the servants of the gospel, maging tunay lang alipan para kareng alipan ning ebanghelyo. At sana king karelang mapagpakumbabang pamagserbisyo king balayan ning Diyos, king karelang kabanalan at king malasakit da kareng mas mangailangan, maging inspirasyon la kareng aliwang tao para makyabe king misyon ning pisambantamo. Abe-abe, agnanagnan, mipapanantabe, maging balayan tamong talatuki at mituburan.